खाजानि पयत ख्लाइनिरक फाइदि सिंतिनिओ ओ पाइथांनि सालो मथारक बाहायके तुंलुलुक अंगि थांका एबा तुंलुलुक अंगि थांते तं आबनो साइमान लायानो आबनो वानसुग लायानो सिं साइमानो गोबां मा मथारकनो नाहारि नेखे मथाव बेलाइखे बरक कुपलुं बिल्डिं नक नाइथक सिजाक नुकजाक बाय कुपलुं लाइट बाय कुपलुं दै रसामुं बाय नाइथक खम हाय मा दं फियाबा बिसिङाव हंके ख्रिस्ट बाय बेलाइखे हाकसालै फलाव थांदांजाक एबा तुंलुलुक अंगि थांजाकसे गोबां मा आबरनो सिं ओ मकल बुक जाबाय नाहार कांके सिं नमै मान्या फियाबा फलानि मकल बाय नाहार कांके सिं साइमाननाय ते एलेम्बाकनि कक बाय सिं रिक्सावै नायखे सिं स्राय स्रायखेनो साइमाननाय ब बरक एबा ब मथा तुंलुलुक अंगि थांते दं एलेम्बागो जिसु ख्रिस्ट बेलाइ स्राय स्रायखे साव फनुकजाकमानि 3:15-16 निं ख्लाइमारकनो आं सावै मानो निं गोसां बुया गुदुं बुया निं मुंसा एखे मुंसां थुं आं बिसिकसे नायमानि ख्रिस्ट नि बसकाङो ख्रिस्टनि मकल बसकाङो सिं केबो फानो होइजागिया सिं तामो ख्लाइया बेबाकनो ब साइमानो सिं साका सुरि मारो ब बेबाकनो नुगुइ दङ आबनि बागैनो ब मथारकनो सावो ओ पाइथांनि मथानो सावो निं गोसां बुया गुदुं बुया फेबा ख्रिस्ट मुसुंजागो मुंसा एखे मुंसा अंग्रिनानि निं तुंलुलुक गुदुं बुया गोसां बुया आबनि बागै आं ननो बुखुकनि अख्लाय खिबिनाय ताबुनि जराव मथारक तुंलुलुक बुया गुदुं बुया अंगि थांका फलाव आसिकेनो थान्दाङै थांका काइतनि हानि बागै मुंसापानो करिख्या सिं जरा माहिवान छुगो सिं ओ सानदेनि सालो सिं वारशिप ख्लाइखांकेनो अंखा सिनि डिउटी पाइख्या आबाहायकेनो ताबुनि मथारक वान छुगै दंलायो गिर्जा थांका पाइख्या ते कुनु ख्लाइनानि मुजुंलिया कुनु फानो ख्लाइनानि बोखा फाइलिया अबरनो हिनो तुंलुलुक फाइदिके सिं बाइके साइमाननाय मथारक एबा खरकसा व्यक्ति बाइके ख्रिस्ट चालै तुंलुलुक अंगि थांका नम्बर 1 प्रेयार मीटिंग रगो बुकसा अंगमानि रक ताबुनि ओ मलो अमाय जराव फाइसक पाइख्या गोबां मा मथा बरक गोबां मा हिंपानो मथाओ गिजारगो बरक साइगे हेंपानो फियाबा प्रेयार मीटिंगो बेलाइखेनो बरक साइजाक बेलाइखेनो बरक किसिसा बेलाइखेनो बुकसा अंतेसे दङ अब्रक बेलाइनो किरिमा सिंसासे जों एलाम्बागोनगो जिसु ख्रिस्ट बाइथां सावो लुक 18 एको बरक खाबायावै सुरिसान मां तंथं हनै जिसु आफुरु बरकनो फोरना बागै अरुंथमा साखा अर सावो बरक खाबायावै सुरिमां दंनानि जरा सिं अमाय नंखा सिनि डिउटी पाइख्या रबिबार आं थांकाब्ले हनि हलाव सिं तरनानि लकनानि हिंकाके हामजाक लाई किरिंलायनानि हिंकाके खरकसानो खाबासारनानि हिंकाके अबस्सय सिनि नांगो फेलोशिप प्रेयार मीटिंग रगो बुथुमनानि गुबुलुंगनानि फियाबा ताबुनि बरक आबनो साक नांजागिया ताबुनि बरक आबनो सेलार जागो चाल जागो ते काइटिनि को खानना मुसिगिया अमहाय जराव फाइसक पाइख्या आबनि बागै अब काइसा मारि जे मथारक बर सगैत दं अबनो काइसा मारि मथारक बायां हिमि दं प्रेयार मीटिंग नसे साक नांजागलिया सिं हिब्रु बिजाब रगा परिखे साइमानो पाइथांनि सालो नरक जग अंलायमनि ताक कारदि हिनि साव ताबने हिनबा अमंखा मल हामिया फियाबा सिं तामं त्रेखे सिनि कुथुमलाय मासे केसें अंसिउ अबनंखा तुंलुलुक अंगि फाइमानि नम्बर 2 वारशिप एबा खुलुमा बान्दा तंथंमुं बान्दाङै थांका एन्टारटेनमेन्ट अंगि थांका ताबुनि जराव अमायंगि सपाइख्या जे वारशिप रगबो तंथंमुं नायतुगो नाजगान छारा ते मुंसापनो तसे तंथगलिया ते खुंजनि खनातत ककनो कारै मुंसापनो खनातक जगलिया मिनि कथकनो कारै मुंसापनो खनातक जगलिया रायजोनि कक सय ककनो साकांके बर खुंजु केटे जागो मुत्रुइ थाङो अमाय जराव फाइसक पाइख्या अबनो वानसुकदि मथारक बाहायके त्रेखे तुंलुलुक अंगि थांते दं माथाय 15 नि आतो बेलाइ स्रायस्रायके सावो ओ बरक बुखुबाय आनलबो फिया बुखाले बरकनि आंबाय चालजाकसे हिनै काइद्र साव मथाव सिं थाङो थिकनो फियाबा तंथक जाथनि बागैसिमि साकनि काहामनि बागैसिमि साकनि लाभनि बागैसिमि चाकरि माननानि प्रमोशन माननानि सिमिनो फियाबा फलाव तन्नानि लकनानि बागै ख्रिस्टनो हामजाक सुगै थांका ख्रिस्टनो माननानि बागै एबा मलब्रम थांजाकनानि आककनो वानसुगै थांनाय बेलाइखेनो कम आबनि बागै मथाव थांकांके तंथौ मुक नायतुगो नाजगान नायतुगो खुंजनि खनातक नायतुगो ते मिनि कथकनो नायतुगो आबनि बागै काइटिनि ककनो खनातक जागिया अंगै थांते दङ वारशिप आबो त्रेखे एन्टारटेनमेन्ट अंगै थांमानि अबनो प्रमाण
je khoroksa byakti eba motha tungluluk ongui thangmani. Number 3 member rok sorimung pandarogo worship rogo belai direk le dongi phaimani. Singnugo a borokno flight ni baging gake bo dakte basao thik jorao thang sakni rabar rok ranani income rok khlainani eba rangri ajinani gake bo thik jorao thik somoyono bo advance thango. Piaba kaitini bagi kaitino khulumnani gake kaitini hani bagi gake belai late casual abo salsa salni ko gya abo protidin che omhayong thangsio tai abono tui a motha eba a byakti mungsapano ongjagya abo nongkha mari khoroksa borok poito khlane bai ke trike Kristo bai haksalongui pholao tongluluk ongui thang lobmong 122 ni eko singta munuk borok ano phagitho subrayungni nogo himdi hini sapru ang belai tongthoka singoro nugo belai kono sarai kaitini ko singjapuru kaitini nok tharo kaitino suina bagai sing kuthumnani hini wanchogo abo sini bukhao tongthongmung phayo a tongthongmung sini thaniwa sikeno soton jago sing jorano naharo tei thik jorao kaitor bai kirungnani musungo a kirungmaro abo belai kom haise sing ongjak-nai phiaba sing taboni jorao sini borok jorano belai kano sak nangliya thik jorao sing kaitino suri lailia sini worship time yang oyang thangte tong le dongi phaipono se sing taratari thangna musungo baksa ke speaker kok saburno nogo thanglango ningang tini kaitino poito khlaina de ningang tini sudu bomong simire Kristian ongui tongkha wanchogune di bisike thanda ngui thangka sing pholao kaitini hani bagai sini kisi sapan korikha kaitino sing sak nangya ongui thangte tongo. Number 4 phola muthangmani bagai sini bukha theijak prising khlanyani himani abo department ni samungoi thaka prising khlanyani himani abo office ni samungoi thangka eba prising abo kaitini samung tangnai rok simise khlaisinai abo sini bagaiya o mahajaro phaisok pakya protiti Christian tabuk prosar rogo belai khano korikha motharok prosani bagai kisi sapano bukhaching sapan ongliya oborok lokhon boro himale motharok pholao thijai tongo motharok pholao thandangoi thangte tongo tamni hinba mothani nahar mongle phola joy khlainani bagai se phia motharok tamong himale phola joy se khlailia phiaba tebo se kebengo prosar khlainarokno sajagya butongo abon bagai singnugo mark 16 ni 15 bo tamo sijak tong bo borokno haini saka thangni sengsar grangai bebag borni thani kothoma gaham piridi obo jotto mothani samu phiaba sing kothoma gaham pinani thuise tongdi kothoma gaham pinerono sutase sing sajagya te kasu kothoma gaham pidia borok bo Kristoni a hamjak maukri kaitini hani bagai boni wansukmani kari bo pholao tunglulukse kothoma gaham pidia motha bo pholao tungluluk ongi thangjakse. Number 5 sungsani tongthok chathok abo normal ongi thangka tabuni mothao tabuni borok tabuni je poito khlainrok poito khlairok tongma hai tongoi tongmao bo mung sapa nongjaglia abro normal khlaipaikha je borok mothao basawi kaituno lobo surio a borokno horo hongkangke night club bo thangi tongthok chathok sak motok tui tongoyo aborokno tui mung sapa nonglia serero Kristo bai salai thangpano mothani borok tei mapharok mung sapa nongjaglia aboni bagai a sungsani samung ningmung hamyarok bai godalai tongphano a byakti bo mung sapa nongjaglia tamni hinba bo pholao thandangoi thangjak mujonari pholao thanda ongjakno pholao tungluluk ongjakno Kristo oklai khibinai sing sak tia rongya sak saimaya kake jora sini bagai tonglak room baroni duya tamosa osungsani to mung samung bai ta tongdi tamokhe kaito nonoroni bukha ketal khlairiwi tongmung ketal tongdi hage kaitor tamonai abonorok sawi manano bobo ba kaham bobo ba hamya bobo bo hamjak bobo ba soi abo sawi manano o sungsani tomung samung bai ta tongni sungsani kabangma borok poito khlaya hai tongmarok abhai ta tongdi hini saw phiaba sing poito khlainirok tabu sungsani a tomung samung bai sing tongi tongkha poito khlaironi silasi tebo tolao sing tongjak haipano bon normally mung sapa nongjagya bo Sunday osimi worship khlai thango tei nogo thango tei aboni pore kaitini hani bai bo mung sapa no wansugya oborok pholao theijak pholao tonglolo gongjak. Number 6 kaitini kogrok khnawi bo slaijagya ebake kaitini kok no khunjo kanya kaitini kok no khnaya haino casually thangka paikya khnaka simise kaitini kok no kari borok slaijagi manya kaitini kok simise borok ni poito asariwo
sing a kaituni kok se khanaya kaituni kok saprose sing tamo khlai game rok thingo mobile yok nayo mutrui thango baksa ke phataro thango aboni bagi a kaituni kok korini bagi no tini kebang ma borok slaijagi Jeremia 23 tamsa ani kok ke tamo hor hayada te holong sukrupnai sorni mukur hayade hine subrayung sawo kaituni kok ongkha hor te kaituni kok ongkha holong sukrupnai hini sawo sing juri kaituni kok no khanangai khana kang ke kaitor sini bising hor phanangai rinai te sini joto kungsung marok aborok no bebak no sini derai tongmani eba somsok ni pahar no holok no sukrubiri mano phiaba sing khase khanaya ke abono khonjo se kaina hanga ke sini aros laijak mani phaiya abon bagai kaituni kok khnanai ব্যক্তি khonjo kannai ব্যক্তি bo horna ngeoi tongi semanja te holong asik krak bkha abo sukrub jagyawoi tongi semanja khanaya ke slaijagya number 7 motharogo maizoro phaisok paikha koroksa borok sabong kaham khlaidi bo complain mang rijago boni bokhugo complain mangse bo keno phan chajak bani kari keno phan hamjak mani kari samung kaham pan khlaidi prosar khlaidi bo sajagya mang ongnai om haijorao sing phaisok paikha Philip 2:6 sing tamonu honu hanai salayawi eba kok banglayawi joto samung no tangai thangdi complain ang simide tongsi ang khlai ke bo khlai ne kride ang simide surinai ang simide kok sanai ang simide tui pangungnai ang mangde bail pornai ang mangde rasapnai complain obro Kristoni seba khlai maya obo sabdi jagi pozare jagi lasi jagi khlai marokse kaitor omahai khlai marok no yasaglak abon bagai singba kaituni samung tangna sojong man khangke kaituna hambai mangsiri thaising Prabhu nono belai hambai ningano mangsongkha sing kaituno tongthogui se hambai thai peba sing all time complain bo samung khlaike bo complain khlaike bo complain girja phaike bo complain phayake bo complain buni samung haberono salai sing motharago hono hanai salai mani abote khorosana ro thango negative ngo tebo poito belo abon bagai oboro gongkha motha eba ব্যক্তি follow tungluluk ongmarok number 8 correction khlaijagi manya sing jotono sijak songhor pasni sileu sijak sing koroksa songhor kaijini samungtangnai correction khlaikangke sini bkhato khonangmani o songhorni hambya jotto tikhlai baisinai sawi bo saibo hambya jotto snam baisinai tamni basing correction khlaijagi manya sing sak belai perfect correction khlaijagi manya motha eba ব্যক্তি bo follow tungluk se lobmung 119 ni 165 tamsa nini kerong no hamjangnai rok belai bkha ksango mungsaphano borok no khiklai manya tamsa nini kerong no hamjanai rok borok bkha ksango hani saw kaitini kok bai singjepro correction ngo kaitini kok bai biblical singjepro correction khlaijago koroksa poito khlaini borok kaitini kerong no hamjanai borok bo bahaki bkha theinai bokhase basanai Bible belai serai mungsaphano borok no khiklai manya hini saw bokase klai glak bokusugo se kanai number 9 social media dominate khlai pai mani rok omai jorao phaisok paikha ব্যক্তি eba motha o mobile no naini poglak Facebook WhatsApp naini poglak YouTube naini poglak phia Bible pordani suridani abo poksinai suridani sakang mobile naimang jora no nosto khlai paisinai tei surinani bkha phayangui thangnai eba surinani jora komongui thang abo simia surima thayo nok tharo prayer meeting rogo mobile mang naimani obo belai kheno kirima sing kaitono sak nangyang mani kaitono borom khlayang mani oborni yakni sing dakti kati maya kake seno o social media no sawi painai obo soitani kaisa tactic se singno bahake Kristoni kok bai haksal khaijani kaitono kok sapro mobile thingi tomarok kolosai 3:2 singnugo arni kok se wan sugui tongdi o sangsani kogya sing kaitini kok se khana jagya sing worship se kaham ke khlaya lob mani o sing mon cheriya o mobile mang se surima o sing bkha se kare hingka ke sing o sangsaro no khaberai to hangka ke sukna hani kok no sing wan su gyangka ke Jisu Kristo phaiprole ning thangi manai de khoroksa ma thangjak ni sin jotama ba bo kaitono kang nai ni sau musui haike bo tui kang nai ningle kaitono kang de kare kang nakini a social media no simeo ning kangai tongo inkeno ning saimandi ning sangsarik Kristano ngithaka carnal Christian ning tunglulu gongi thangka
ning thigono nangnai. Number 10 sumsok khlaibo kha hamya ongliya omhai jorao phaisok paikha kabang ma borok sumsok khlaio haipana a somsoni bagai kha hamya ongliya sumsok khlaimani bukha nangliya Kristoni phasing kipilani bukha phailiya a sumsogo klaino kaham kiringkhe rikupur somahai somoi tongmani singnugo. 2 Corinthians chapter 7 verse 10 singnugo norok kaitor bai kha khamrijak mani abono norokno kha kipil deui mathago aboni bagai kha hamya ongna kori phiaba o sangsani borokhai kha khammani abo borokno butharo singoronugo sumsoni bagai kha khammani abo kaiton thani kha kipili phayo ni sab phiaba sing sumsoni bagai mong sapa nongyang kake abo sing kipili phaimanya singno pholao butharo te tunglulu khlayo awon bagai singjuri o mahai nongi to hangke tahuro bukhuro boido khlainro nro wan chugdi ang pholao tunglulu gongi thangka aboni upai tamo elambago aboni upai botong phonukjak mani tinni 18 19 porikha ke sing saimano tamnugaro aboni bagai ang no haini saw gna ngongna bagai ani thani soirang sak paidi kanna bagai ani thani di kupurbo paidi boido kristoni aro mannai kanna bagai kake a kristoni righteousness darimikota kristono sumnani kanna bagai ani thani di kupurbo paidi hake nini lasima singsa bosak kholop di sidi sumsokno jisuni kaham bai kholop nani nini mokol rina bagai mokol nungna tuike ani thani bithibo paidi pholani mokol je puru kiyogano sing sukna hani bagai wansogano pholani mokol kiyok khangkhangke sini o bosak borok laijak sing tungluluk deongoi tongjak abo saimanano ri kupur de ri kosom de sing saimanano amon bagai oro singnugo unisobo ang hamjakma borokno khobo khorayo bo hake kaisomoi sumsok yakardi sing khaki philanangnai sumsok yakare saka simia bisingo bo sing kristono surinai borok ongani nangnai phadi sing omake mothano sojak khlaidileno sing mothano firinglayeno te man khangke o kokno sing bagai salayeno kaido norokjo tono hamari khlaidon amen.